il-ktib tal-Proverbi ma tistax taqrah taġġel bħal meta ma tistax tieħu appetizers differenti tibla waħda f'waħdax ma tilħaqx it-tiem ta' qabel u allura titlef kollox. Huwa teżorerija ta' erf tajjeb illi ma' kull waħda trid tippawsa, tirrifletti u anke titlob. Dan l-eżerċizzju għamiltu jiena ħafna snin ilu u kienet waħda mill-isbaħ esperjenzi li kapaċi ngħid kelli matul il-pellegrinaġġ tiegħi. Erf minn fuq. Ħanu konċentraw allura fuq sentenza minnhom. Waħda biss. Isem il-mulej u torri qawwi il-ġust jidħol jiġri fih u hemm isib il-ken tiegħu. Xamplatura u hekk għandna fuq vera. Xalata ta' ħsieb qawwi. Il-isem il-mulej u torri qawwi. Alla l-ħalliq tagħna matul l-istorja, matul is-sekli, hekk kif wera li nnifsu lilna fl-istat midneb tagħna. Inqeda bil-viżjonijiet, bil-ħolm, kellem il-profeti biex il-profeti mbagħad jgħaddulna il-messaġġ tiegħu lilna diversi modi. Però ċertament l-ismijiet tiegħu li bihom u jarrafna lil nnifsu huma sinifikanti. Għal eluf ta' drabi fit-Testament il-Qadim Alla jissejjaħ Elohim jew jew Eloah li bażikament tfisser l-istess Alla. Però daqshekk mhux biżżejjed il għaliex ovvjament il-ġnus tad-dinja vvintaw l-allat folot salihom infushom, tajb u allura Alla apparti minn hekk qal li huwa wkoll Adonai, sit jew mulej. Alla li huwa s-sit sovran fuq kollox. Tajjeb, però l-isem personali u l-isem l-aktar sinifikanti li għad darbohra jinsab eluf ta' drabi fit-Testament il-Qadim biss huwa l-isem Yahweh. Għana forsi nafu bħala Ġehova u kulħadd semma wkoll bis-setta perniċjuża imsejħa il-xhieda ta' Ġehova li huma xhieda tiegħu xejn il għaliex iggidbuh minn kull lat. Jekk Ġesu werrelu nnifsu bħala Yahweh illi ġie żagħna huma jiġħdu l-divinità tiegħu. Allura għalhekk Alla biex jurina minu ta' bilħaq. Tajjeb ukoll sejjaħ li nnifsu Alla ta' Abraham, Alla ta' Isaac, Alla ta' Ġakob. Min huwa dak Alla li aħna nemmnu fih? Dak Alla li wara li nnifsu fl-istorja tal-bniedem. Partikolarment fost il-poplu Ludi, allura bil-profeti tagħhom, Alla issa ġabar il-rivelazzjoni tiegħu, it-turija tiegħu nnifsu f'dan il-ktieb qaddis li aħna nsejħulu il-Bibja imqazza. Tajjeb, hemmhekk nistgħu aħna nsiru nafu lil Alla fil-permezz tal-ismijiet tiegħu. Isem il-mulej u torri qawwi, jew aħjar isem Yahweh u torri qawwi. Għandna din l-istampa ta' sigurtà. Torri li meta n-nies kienu jkunu attakkati, tajjeb mhux imorru id-dar jew jieħbew x'imkien imma ġeneralment f'kull belt jew raħal kien hemm torri illi hemmhekk jinħbew fih. U hemmhekk isibu l-sigurtà tagħhom. Il-ġust jidħol jiġri fih, mhux kulħadd. Iva huwa verità li Alla Yahweh huwa torri qawwi, però min jaraf jirrikorri għandu, min jaraf imur għandu għalken il-ġusti. Dawk li Alla qarribhom lejh tom il-paċi miegħu dawn in-nies iva hemmhekk jiġru f'dan it-torri u hemm isibu il-ken tiegħu. Ja metafora qawwija tajjeb illi turina li Alla huwa s-salvazzjoni u l-ħelsien u s-sigurtà ta' dawk kollha illi jirrikorru għandu. Infatti meta Alla tkellem ma' Mosè fit-teżert tal-Midjan biex imbagħad jibatu l-Eġittu ħalli joħroġ lil poplu tiegħu mill-jasar tal-Farawni, Alla derlu f'siġra taqbad u qallu tassew jiena se nkun miegħek. U dan ukoll ikun sinjala li jimbagħtek meta toħroġ il-poplu mill-Eġittu intom tqimu lil Alla fuq din il-muntanja. Diġà qed jassigurah
اللي الهلسين اللي يسيبات للبوبلو تياو وويحد شرط. طيب الله هو داك اللي أورينا نفسه بحالا الله omnipotenti، الله اللي يزيستي منه نفسه. متى شاف سأسينا ما يك الله هلا كلش من بدأ لله، من بديه لله. طيب الله هو الأوريجيناتور، هو البدو تقول ما هو في الوقت اللي هو وحده هو لترن اللي ما عندوش بدو أصمم الله يزيستي منه نفسه. وده الاسم يهوه براتيكامنت يفسر يينا هو. طيب احنا نعيش في الزمان، والله نايت يينا كونت في البلد، يينا قياد في الكنيسة، يينا سنكون الدار. طيب علاش نمشي ونعمر في الزمان مربوط بالزمان. ما صاش نرجع اللورا على الجمعة الأخرى، ما صاش نعبس من الساعة على الجمعة الديهلة مربوط بالزمان. الله خلق زمان pero مش مربوط بزمان. الله يعمر في الاترنتا وحده، يعمر في الاترنتا. يكون زبالك نايدو اللي قدسين في السماء قاعدين في الاترنتا، الله وحده واسمه يهوه يفسر يينا هو. قال للموسى يينا هو سنباتك عنده. وعليك بروبيامنت متى اللوت ويهت من الكونفرونت سبيسي تاعهم مع جسو كريستو. طيب جسو قال لهم ابراهام سيركم فرح متى رأى اليوم تاعي، وراح وفرح. فقالوا له انت بس عندك 50 سنه ورايت لابراهام، كيف تاخذ لابراهام متى ابراهام يلو ميت 2000 سنه وانت بس عندك 50 سنه؟ وجسو سوربرندنتمنت قال لهم قبل ما كان ابراهام يينا هو، بالجريك ايجو ايمي، اللي هي الفراز جريجا وزاتا باش تترادوشي لاسم يهوه في التستمنت القديم. جسو عم كليم عليه نفسه اللي هو ديفين في الفيرا سنس تاع الكلمه. مش أعجب اللي لوط عبدوا الجبل سبيش يبروفاو هجروخ. إيش علاش كانوا عادوا في سماء ودعوة جسو كليم عليه نفسه لسم تعالى، لسم سبليم تعالى يهوه اللي الله بدأ باش يوريه للموسى بحال داك اللي سيكون السالفاتور تاعهم، داك اللي سيعمل البات تاعو معهم، داك اللي سيوتع الواد تاعو معهم. الله في ديل الله ستان ودفعت الكونفيرما الريدة طيبة تاعو لين البوبلو محبوب تاعو اللوط متى حلسهم من لجدو. ورا لقسموا البحر الأحمر وراو للدوة تاعهم مارقين وما داو من عرض نيشفا. طيب ما طول البحر الأحمر الأرماتا إيجيبسيانا بروفات تعمل استاس الله الرقم، واللورا أنا للبوبلو تالا داية فيه النفس بر الله وغويرير عليهم وفافور تاعهم. واللورا نراو كيف البوبلو مشي من أخت موسى مريم يانو تفهير للمولاي، اسودو 12 فيرس 12 ين سنقدم الارت اللي جدته ديك الليله وسندرب الكل مويله الارت فوق في الارت اللي جدته سو بنيدم وسو بيما. الله وقت يدسكريفي الكاستيجي تياو وفي لسه حين وقال الهلسين تياو فافور البوبو تياو. الله بقى فديل مع البوبو تياو مطول السيكلي. الله بقى يوري منو هو النفس، منو يهوه. ولو نسيبو ديفيرسي ابينازيونيات تاع الاسم تاع يهوه ماشي حاجه اخرى، ماشي اسبيرينسا باش الله يورينا كم تبلها و الله تفرج علينا. الله اللي كيف يايد سلامون يهوه اسم يهوه وتر قوي الجستي الجست يدخل يجري فيه هو ما كسيب الكان تياو.
Wieħed mit-titoli spissi li nsibu fil-Testament il-Qadim huwa Jahwe Sabaoth. Ma nafx smajtux biħana bil-Malti ġeneralment insibu il-mulej tal-eżerċiti. Użat spiss minn Malakija, Ezekiel, Zakkarija, profeti li kienu jgħixu fi żmien meta il-poplu tal-Alla kien pjuttost mafeċ. Kien pjuttost jew fl-eżilju, jew fil-restawrazzjoni meta kienu ftit fil-għadd, il-mulej fakkarhom. Jien Jahwe Sabaoth. Il-mulej tal-eżerċiti. X'eżerċiti huma? Propjament eżerċiti tfisser armati. Armati kien hemm żmien fi żmien David, Salamun u anke aktar tard meta Iżrael kellu l-armata tiegħu, però kienet armata ta' ftit eluf. Possibilment Alla meta jgħid jiena il-Jahwe Sabaoth, il-mulej tal-eżerċiti, il-mulej tal-eżerċiti tas-sema. L-univers mifrux madwarna, fuqna, taħtna, il-kwiekeb bil-biljuni fuq biljuni ta' kwiekeb. Alla qed jgħid illi hu s-sit fuq ir-realtà kollha illi teżisti. Id-dinja tagħna hija globu ċkejken ħafna. Ma jitqabbilx ma' xmux mal-kwiekeb illi taraw imdendlin fil-firmament tas-sema bil-lejl. Waħda mill-isbaħ wirjiet tal-majestat Alla. U Alla jgħidilna jien Jahwe Sabaoth. Meta nkunu għaddejjin minn forsi anke xi gwaj personali, xi persekuzzjoni, xi sitwazzjonijiet diffiċli. Luteru kellu il-drawwa li meta kienu jkunu ħanejdu hekk darhom mal-ħajt u ħossuhom mafġin. Kull darba jgħidilhom ejjew naqraw Salm 46. F'das-salm araw x'hawn miktub. Il-Jahwe Sabaoth huwa magħna. Hawnhekk għandi il-mulej tal-eżerċiti huwa magħna. Nistgħu ngħidu l-mulej tal-eżerċiti jista' jirreferi wkoll għal miljardi fuq miljardi ta' anġli. Illura huma wkoll l-armata tiegħu, l-Bibbja tiddeskrivi l-anġli tiegħu bħala servi, messaġġiera mibgħutin biex jisegwixxu r-rieda tiegħu. Jahwe Sabaoth magħna. Alla ta' Ġakob u l-fortizza tagħna. L-istess kif qal Salamun, Jahwe, isem Jahwe huwa torri qawwi. Hemm insibu s-sigurtà tagħna. Mhux fin-numri, mhux fil-fama, mhux fil-prestiġju, mhux fil-popolarità, mhux fil-għajnuna jew assistenza li nistgħu insibu minn il-politiċi jew nies oħra. Hemm nitgħallmu. Fejn għandna mmorru, fejn għandi nirrikorri biex insib is-sigurtà tiegħi. Jahwe Sabaoth huwa magħna. Il-Salm jispiċċa Alla tal-eżerċiti huwa magħna, Alla ta' Ġakob huwa l-fortizza tagħna. Kull darba l-appell tal-Iskrittura huwa li għal dawk li huwa dgħajf u aħna nafu li aħna dgħajfin fi nfusna. Aħna nemmnu f'Alla l-Ħallieq. Alla li huwa l-bidu t-tmiem ta' kollox. Alla l-qal ħajkun id-dawl u d-dawl kien. Id-dawl ma kienx jeżisti u bdieħ l-Alla. Jahwe Sabaoth. Jahwe Sabaoth. Meta tkun fi kriżi personali fil-familja, taf għand min għandek tmur u ssibu fortizza għalik. Ta' bil-ħaqq ukoll il-Bibbja tkompli tgħid li huwa Jahwe Gibbor. Il-mulej l-kbir. Il-mulej l-kbir ta' kobor li ma bħal, ta' kobor li ma jitqiesx. Ta' kobor li m'hemm xejn li huwa diffiċli għalih. Meta Ġesu qal lin-nies neħħu l-ġebla minn quddiem il-qabar tal-Lażru, Marta ġennet. U qaltlu ja Sid, ilu għabat jimmenet. U Ġesu x'qalilha dak il-ħin? Alla ma tlikx illi jekk temmen tara l-glorja ta' Alla? Jekk temmen. Għalhekk il-ġusti jiġru lejh u jsibu hemm il-ken tagħhom. L-istess ħaġa jekk aħna nemmnu f'Alla, jekk aħna qegħdin inserħu fuq,
Tajjeb, jekk aħna qegħdin niddependu fuq mhux biss għall-maħfra, mhux biss għall-ġustifikazzjoni, mhux biss għall-ħajja eterna. Ċertament dawk huma nipposseduhom issa stess. Imma wkoll għall-ħajja tagħna minn ġurnata għall-oħra. La għandna għalfejn naqgħu f'depressjonijiet, ma nix għalfejn naqgħu f'ansjetajiet. Għaliex għax Alla huwa Jahwe Gibbor. Alla il-kbir. Ma tafx li temmen tara l-glorja ta' Alla? M'hemm xejn huwa possibbli għal Alla. In-nies jippruvaw isalvaw li nfushom bil-merti tagħhom, bl-opri tagħhom, bir-reliġjożità tagħhom. Ġisu għal-bnedmin dak mistax ikun. Ma għal Alla huwa possibbli għal Alla kollox jista' jkun. Alla huwa Jahwe Gibbor. Jahwe Gibbor. Huwa wkoll u din jeħtieġ nenfasizzawha llum il-ġurnata. Għax ilha issa attakkata b'mod dirett għal dal-aħħar 160 sena. Minn żmien Darwin law speċjalment. L-idea ta' evoluzzjoni minn fejn ġejna mix-xadini, ix-xadini ġew minn xi ħlejja oħra differenti sakemm imorru lura għal xi amiba fil-bidu, xi ftit tajn li dat-tajn mbagħad sploda u ħarġu dal-kwiekab kollha. Din assurdità. Din assurdità li hija mnuta fost ħafna, mhux xjentisti kollha, ma fost ħafna xjentisti lum il-ġurnata u hija proposta bħala xjenza. Hija xjenza falsa. Hija xjenza illi trid tistudja l-għamejjel tal-Alla fil-waqt illi twarrab il-Alla. Ma tagħmel sens. Ma tagħmel sens. Kif tista' inti tapprezza xogħol ta' arti meta ma tafx l-artist minn xi għadda, kif wasal biex ipproduċa dik l-opra artistika? It-teorija tal-evoluzzjoni tiċħat lill-Alla b'mod dirett, sfaċċat u bla mistħija. Il-Bibja tfakkarna aktarx li Alla huwa Jahwe Ħossein. Alla li ħlaqna. Alla li ħlaqna. Nafu fl-ewwel paġna tal-Iskrittura, paġna importantissima fejn għandna d-deskrizzjoni tal-ħolqien, fis-sitt jum Alla ħalaq il-bniedem, ħalqu fuq xbija tiegħu, però kontinwament imbagħad matul l-Iskrittura tfakkarna minn ġejna aħna. Minn ġejna aħna. Aħna ġejna minit Alla. Salm, per eżempju, 95 vers 6. Jgħidilna ejjew ħanqimuh mixħutin qudiemu, ninżlu għall-kubtejna quddiem il-mulej li ħalaqna. Jew aħjar quddiem Jahwe Ħossein. Jahwe li għamilna. Intu jien. Aħna l-idea tagħna. Il-bnedmin huma l-idea tagħna. L-idea suprema tagħna maħluqin b'mod li nixbħuh. U kull ħaġa teżisti fil-varjetà kollha tal-ħolqien Alla mila. Alla mila, Alla jsostnija, Alla jmantnija fl-eżistenza tiegħu. Tiddejqux l-aħwa, tajdu illi Alla huwa l-ħallieq tas-sema u l-art. Il-Knisja minn żmien Żemżem. Hekk tagħmel tajt. Jiena nemmen f'Allawiyat il-Missier li sta kollox li ħalaq is-sema u l-art. U dak iż-żmien ukoll, dak iż-żmien, fi żmien l-Apostli wara, kien hemm dik l-idea illi l-univers huwa etern. Platun, Aristotele, il-filosofi Griegi, tajjeb, jew jgħidu li kollox ġie mix-xejn, kif qal Darwin, jew illi l-univers huwa etern, illi ma tagħmel sens għaliex għax l-univers qegħdin narawh qiegħed jeqdiem. Xi ħaġa li qed inkollu teqdiem u dija xi ħaġa pruvata. Xi ħaġa li qed inkollu sejra lura, bħal meta inti kellek arloġġ tajtu l-ħabel, aktar ma jgħaddi żmien, aktar qed jitlef il-ħabel tiegħu u xi darba għajdu intom se jispiċċa. Se jieqaf. L-univers hekk. L-unika raġuni loġika li tagħmel sens u li hija konfermata bisħieħ fl-Iskrittura hi li Alla etern ex nihilo mix-xejn bil-kelma tar-rida tiegħu ħalaq kull ma hu, inkluż il-bniedem. U allura l-bniedem ma jistax jgħaddi mingħajr Alla.
Alla wkoll iżomm il-jett tiegħu fuqna. Alla li ħalaq il-bniedem poġġih fil-ġnien u x'għamel l-ewwel ħaġa taħ kmat. Kmat wieħed. Tikolx is-siġra tan-nofs. Dak il-kmand Alla qed juri li hu sovran fuq il-bniedem. Il-bniedem m'għandux jetla jagħmel li jrid, li jfettillu, Alla taħ il-libertà kull mill-frott tas-siġra kollha, imma mill-siġra tan-nofs. Alla żamm il-jett id-dritt tiegħu fuq għax huwa għamilha. U allura tafu x'ġara, il-bniedem prefera illi jkun awtonomu, illi imur għal rasu, li jkun Alla għalih innifsu, homo mensura, forsi smajtuha, jien bniedem jiena l-kejl tiegħi nnifsi, dak li nifhem naċċettalek minn ma nifhimx ma naċċettax, allura Alla Trinità ma nistax naċċettah għax ma nifhimx kif. Taf kif? L-bniedem kejjel l-univers bil-riga tiegħu innifsu. Allura Alla issa quddiem umanità illi daret kontrih. Alla isir ukoll l-imħallef tal-bnedmin. Għal darb'oħra, Jahwe xafat. Alla jorbot li nnifsu ma dan il-xogħol partikolari illi hu ikollu jagħmel minħabba id-diżubbidjenza u minħabba l-ħażin tal-bniedem. Alla huwa l-imħallef. Għal darb'oħra fil-kredu, nemmen li għad jerġa' jiġi biex jagħmel ħaq, biex jagħmel ġudizzju mill-ħajjin u mill-mejtin. Meta ġafte wieħed mill-imħalfin ta' Iżrael kellu xjajt ma l-ammurin kienu deħlin fuq l-art, għedin jinvaduhom, tajjeb, u ġafte bat messaġġiera u għallu l-art jagħtana Alla tajjilna u jispiċċa biex jgħidlu fil-messaġġ tiegħu fil-ktieb tal-imħalfin 11 vers 27. Għalhekk jien m'għandi ebda ħtija lejk. Iżda int, ġifieri l-ammurin, intom qegħdin timxu magħna ħażin illi qegħdin tagħmlulna gwerra. Il-mulej l-imħallef u bl-Ebrajk hija Jahwe xafat. Jahwe xafat. Il-mulej l-imħallef jaqta ġudizzju llum bejn ulied Iżrael u bejn ulied Amon. Għadal boħra għandna każ fejn Alla qiegħed juri x'tip ta' Alla hu. Wa Jahwe illi jagħmel ħaq. Illi jagħmel ħaq. Walla qiegħed jagħmel ħaq minn tid-dinja. Mhux kompletament. Ma jagħmel ħaq biżżejjed biex ifakkarna illi finalment se jkun hemm ħaq finali għal kulħadd. Kulħadd jieħu s-sem tiegħu. Fil-frattemp, Alla wkoll ikompli juru nnifsu bħala Jahwe Nakke. Tiddejqux minn dan il-kliem għax nixtieq ntilkom kif inhi fl-iskrittura. Jahwe Nakke, il-mulej li jidrob. Il-mulej ġifieri li jġib kastik fuq il-bniedem. Forsi tinstema raffa, tinstema id-darras, u jekk nafu minn aħna li aħna nies ribellużi, nies li vilment u b'ingratitudni kbira ħadnija kontra Alla. Kif jista' jkun li Alla ma jidrobx? Il-ktieb ta' Eżekjel, kapitlu 7 u vers 9. Jgħidilna u għajni, Alla titkellem hawnhekk, għajni ma titħassarx u lanqas ikolli ħniena nrodlok skont l-imġiba u l-żiżijiet kollha tiegħek li hemm f'nofsok u tarfu li jien Jahwe Nakke, li jien il-mulej li nidrob. Kemm il-darba darabhom lil niesu stess darab Alla. Keċċihom mill-art, l-art besqithom litteralment, minħabba l-idolatrija tagħhom, minħabba it-twissijiet repetuti li huma saddew id-dnejhom għalihom. U Alla ġudika lill-Assirjani, il-Babilonjani, il-Rumani, il-Griegi, l-Eġizzjani. Din hija l-istorja li hemm mifruxa fil-Bibja
biex aħna nagħtu każ li Alla u Alla li jidrob. Ir-realtà tal-infern hija finalment l-evidenza dejjema li Alla jidrob. Li Musa qallu jiena Alla l-inħen, Alla twajjeb, Alla l-inżomm il-fedeltà tiegħi sat-tielet u r-raba' ġenerazzjoni ma' dawk li jħobbuni. Imma ma nħallix lil ħatja mhux ikkastigati. U aħna rridu li l-Alla tagħna nqimuh fir-realtà kif inhu. Alla illi huwa setani li għamilna li huwa l-mħallef li jidrob allura bħala l-mħallef. Però din mhix it-tmiem tal-istorja x'vera. Alla huwa dak li jipprovdi. Min minna ma semax bl-istorja ta' Abraham, meta Alla kelmu għallu Abraham. U Abraham għallu hawnni mulej xi trid minni. Qabba dak it-tifel li tajtek li inti tħobb. U mur offrih sakrifiċċju għalija fuq il-muntanja, waħda mill-muntanji li nasan urrik. L-għada fil-ħodu Abraham qabba il-ħmar, qabba żewġ għaddej tiegħu, it-tifel qabbilu l-ħatab bis-sikkina mal-ħżiem tiegħu u telqu. U Abraham fuq bidjenza li tiġi mill-fidi għax Abraham kien jaf anke jekk Alla jħalli joqtlu. Żgur kien qajmu mbelli mwiet għax Alla qallu bibnek li intajtek. Se jkollok kotra ta' nies daqs il-kwikab tas-sema, daqs ir-ramel li hemm fuq il-baħar ma jingħaddux. U la Abraham għax emmen f'Alla. Appunt li huwa Jahwe Gibor. Alla l-kbir, Alla omnipotenti. Abraham kien lest li joqtlu. Għafu kien ħobbu. Kien ħobb l-Alla aħjar u aktar minnu. Alla żamlu idu fl-aħħar momenti. Għallu issa naf li inti tħobbni. Alla taħt dan l-opportunità superba biex Abraham jesprimi mħabtu lejh li żammu ta' bilħaq il-suprem. U allura Abraham malli Alla waqfu milli joqtol l-libnu. Abraham ħares madwar u ra kibx muntun dak li kollu l-run imdawrin maqbut fil-siġra żejra farbuxxell u ma jistax jinħal. Walla u Abraham ħadu u qatlu offri bħala sakrifiċċju minn flok ibnu Iżak. U l-istorja għax it-tmiem ta' kull storja huwa importantissimu. Kif tispiċċa l-istorja? Kif tispiċċa? Fil-Ġenesi 22 vers 13 Abraham rafajneħ tajjeb ra offri bħala sakrifiċċju minn flok ibnu u Abraham semma dak il-post Jahwe Jire. Jahwe Jire. Tant kellu dil-esperjenza ta' tjieba ta' Alla. Illi semma l-post. Aħna nsemmu id-dar tagħna, il-lulidna, il-kodba li nippubblikaw, insemmuhom biex nuru li aħna għandna dritt fuq dawk l-oġġetti jew bnedmin. Abraham semma dak il-post, għax dak il-post kellu nkontru speċjali ma' Alla. Alla urih li huwa Alla Jahwe Jire. Il-mulej li jipprovdi. Abraham semma dak il-post Jahwe Jire bħalma għadhom jgħidulu sal-lum fil-muntanja tal-mulej jkunu provdut. X'se jkun provdut? X'se jkun provdut? Tafu intom li dak il-post huwa bejn wieħed u ieħor, forsi mhux eżatt, ma ġeografikament huwa bejn wieħed u ieħor il-post fejn Ġesu Kristu kien mislub. Dak li provda Alla. U dak u li ben il-maħbub. Allora kellux bżonn l-Iżak kollox huwa tiegħu u jgħid l-10,000 baqra fuq il-muntanja huma tiegħi, ma nafx kien toffru l-sakrifiċċji. Imma hu nnifsu li jipprovdi. Għana kultant nirraġunaw x'tista' ntih l-Alla. Tajjeb intuh l-offerti, intuh mill-ħin tagħna. Alla ħaġa waħda jitlob minna qalbna. Qalbna. Natuh lilna nfusna.
sakrifiċċju ħaj. Brax ittieħ xi ħaġa minn tiegħek, jew xi feles, jew xi slice ta' Alla jrid li nfusna. U kisibna lih innifsu. Kif? Billi hu nnifsu provdu dak is-sakrifiċċju li aħna qatt ma stajna nipprovdu biex impattu għal nubietna. Jahwe jir il-mulej li jipprovdi. U appuntu Ġeremija mbagħad ħafna sekli aktar tard jagħti profezija ripetuta fil-ktib tiegħu, kapitlu 33, imma wkoll f'kapitlu 23, ħanaqraw din ta' kapitlu 23, fejn ikompli jurina minu Jahwe. Huwa Jahwe Zidkenu. Jahwe il-ġustizzja tagħna, importanti nifhmuha din. Jahwe il-ġustizzja tagħna, jew forsi Jahwe is-sewwa tagħna, the Lord our righteousness. Ġifi jien, kif se nkun imlibbes b'mod aċċettabbli biex nider ġust quddiem Alla. U allura jilqani minna ma jixlini bebda difett, bebda dnub. U nnifsu il-ġustizzja tagħna. Il-profezija ovvjament dwar Ġesu Kristu nnifsu. Pawlu l-Apostolu fl-Korintin kapitlu 1 jgħidilna li Ġesu sar għalina minant Alla, l-erf tagħna, il-fidwa tagħna, il-ġustizzja tagħna, is-sewwa tagħna. Kif tista' tidher quddiem Alla l-imħallef, Alla li jidrob, jekk ma tkunx liebes bil-perfezzjoni tiegħu innifsu. U din hija propjament il-bxara tajba l-Evanġelju Ġesu ġie u għex ħajja perfettissima fostna. Sabiex joffri dik l-istess ħajja bit-pattija għal dnubietna biex libbisna bil-ġustizzja tiegħu, libbisna bis-sewwa tiegħu, libbisna bl-abjad. Il-libbisna bl-abjad. U jekk inti tissokra tidħol għal festa tat-tieġ, mingħajr ma tkun liebes il-libsa tat-tieġ titkaċċa l-barra. Ta' fuq il-parabola. Dak ir-raġel mara t-tieġ imma mbagħad is-sultan rasafu għallu ħabib, għallu kif tħall tawek mingħajr il-libsa tat-tieġ? M'intix liebes adattat. U l-servi tiegħu għallu qabduh għalftuh il-barra. Ixtħuh fid-dlamit ta' barra fejn hemm il-biki u t-teżis ta' snin. U importanti għalina allura illi l-Alla tagħna narfuh bħala Jahwe Zidkenu. Alla il-ġustizzja tagħna. Isimgħu il-profezija ta' Ġeremija, kapitlu 23 vers 6. Ara, jiġu li hemm jgħid il-mulej li jinnissel minn David rimja ġusta. Ġi ħajoħroġ xi ħadd dixxendent tas-Sultan David. U sultan isaltan u jimxi bil-għaqal u jagħmel il-ġustizzja u s-sewwa fuq l-art. Jiena naf wieħed biss li jagħmel is-sewwa u l-ġustizzja fuq l-art. Dak li lanqas li dewa tiegħu ma setgħu jixluh bliċken ħaġa. Dak li Pietru qal fih ma stab ebda fuq fommu, ma għamel ebda dnub. Ġwanni jgħid li hu refad dnubiet, neħħad dnubietna imma fih m'hemmx dnub. Huwa Ġesu li jagħmel il-ħaq u s-sewwa fuq l-art. Fi żmienu Ġuda jkun salvat, Iżrael jagħmar fis-sigurtà. U dan huwa l-isem li bih insejħulu. Jahwe Zidkenu. Għarafnieh li Ġesu bħala is-sit il-ġustizzja tagħna. Mhux jien x'għamilt, x'qed nagħmel, x'qed nipprova nagħmel, l-abbiltajiet tiegħi, kemm qed insir tajjeb. Kollu importanti. Imma s-sewwa tagħna quddiem Alla jinsab biss Ġesu Kristu. Pawl qal jiena kieku rrid nista' niftaħar kemm irrid bl-accomplishments tiegħi. Għandha ħafna. Mwieled minn tribut Benjamin, Iżraelita mill-Iżraeliti, kont żelus għal-liġi, skont il-liġi kont blaħtija, għal ma dal-affarijiet kollha jiena smajthom bħala żibel. Biex nirbaħ il-Kristu ninstab fih, mhux bis-sewwa tiegħi
li jiġi mill-ubbidjenza tiegħi liġi. Imma bis-sewwa, bil-ġustizzja li tiġi mingħand Alla permezz tal-fidi fi Kristu. Pawlu hemmhekk għaraf xi tfisser propjament din il-profezija ta' Ġeremija illi Jahwe Tzidkenu il-mulej huwa s-sewwa tagħna. L-uniku raġuni il-għala Alla jaċċetta n-nies fil-preżenza qaddisa tiegħu fil-ġenna hija li huma mlibsin bil-perfezzjoni u l-ġustizzja ta' Ibnu Ġesu Kristu biex ħadd ma jiftaħar quddiem. U allura mhux ħaġeb illi anke fit-Testament il-Qadim insibu l-isem tal-Alla marbut ma' Sliem, Jahwe Shalom. Jahwe Shalom. Il-mulej huwa il-paċi tagħna. Gideon ma rikellmu l-anġlu tal-mulej, tajjeb, u Gideon offrilu s-sakrifiċċju, l-anġlu aċċetta s-sakrifiċċju, u Gideon mbagħad baqa' imbellaħ, baqa' meraviljat kif hu ra l-anġlu tal-mulej u ma mirx. Baqa' ħaj. U hemmhekk allura għaraf illi Alla għandu favur bih. Alla jixtieq. U Alla infatti kien qiegħed jaqbdu biex ikun wieħed mill-maħalfin ta' Iżrael. Gideon imbagħad benar talem lill-mulej u semmih Jahwe Shalom. Sallum għadu hemm forfa tal-Abiezrin. Jahwe Shalom. Anke Pawlu jgħid li Ġesu għalina l-darba konna l-bot ħafna issa sar Sliem tagħna. Għax bih aħna tnejn Lut u Ġentili, ġifi sew kint reliġjuż sew bintix, tajjeb sew tidher tajjeb quddiem in-nies jew banavak. Aħna tnejn għandna dħul quddiem il-missier permezz tiegħu għax hu is-Sliem tagħna. Bħalma infatti wkoll profetizza Ġeremija li twildilna tifel li natgħalna iben is-seta tkun fuq spallejh u jissemma il-prinċep ta' Sliem. Il-prinċep ta' Sliem li ġabilna Sliem ma' Alla. Is-Sliem ma' Alla. U allura li jibqa' wkoll juħsibna mhux Sliem temporanju da, tgawdiha l-ġimgħa jew sena, jew 50 sena, u daqshekk, wa Sliem għall-eternità, Sliem għal dejjem. Għalhekk David, l-aqwa poeta fost il-poplu tal-Alla. Tħallilna ħafna salmi, però sabina l-iktar salm popolari ta' David huwa Salm 23 x'vera. Kif jibda? Il-mulej huwa r-raj tiegħi xemmu jonqosni. Il-mulej huwa Jahwe raj. Kombinazzjoni stess kelma, raj, għax il-Malti ġej mill-Arbi u l-Arbi u l-Ebrajk, il-lingwa li bija kiteb David jixxibu ħafna. Jahwe raj, ġvidin tiftakru għazgur. Jahwe raj. Minu dan Jahwe raj? U Ġesu li der fosta għal jinu għal-raj, il-tajjeb tajjeb jgħaddi ħajtu għannaċ tijaw. In-naċ tijaj jisemaw leħni. Jarfuni jimxu għaraj, jiena tijom il-ħajta dejjem. Ġivi, mux paċi jew ħajja temporanja din. Ħajja l-eternità. La darba sejħilna kapaċi jibqa jżomna bħal maraj jekk jitlef naġa waħda, iħalli 99 imur fit-taċik il-naġa waħda, sakemm jixbaq, sakemm jidlam, sakemm jiddejjaq, sakemm jgħid mhix worth it, sakemm isiba. U jkun hemm ferħ fis-sema għal midneb wieħed. Għalhekk ikun daħal fil-merla tar-raj tajjeb li Ġesu qal jiena tihom ħajta dejjem u ħadd ma jaħtafhom min idi. Ta' bilħaq, David kien jaf x'inhu jgħid. Il-mulej huwa Jahwe raj. Għalax fl-istess salm jgħid tassew ta' bilħaq realment, ċertament, tassew it-tjieba u l-ħniena jibqgħu jiġu għarajja il-jiem kollha ta' ħajti. U jien se nagħmmar fid-dar tal-mulej għal dejjem. Jahwe raj. Jahwe ta' fedeltà liema bħala.
U iva għanna slim tijaw, għanna l-protezzjoni tijaw, pero ma fissirx li Alla preżentament poġġina ġo niċċa. Le, qegħdin f'din id-dinja u qegħdin f'battalja. Qegħdin f'battalja. Forsi meta provajtu taqraw it-Testament il-Qadim taraw kemm hemm battalji u gwerer mhux kombinazzjoni. Għax Alla jrid jurina illi hu jitqabad għalina. Lill-Lut imwerrin mill-armata tal-Eġizzjani. Musa qalilhom iqfu, isktu u taraw is-salvazzjoni li Alla se jaħdem quddiem għajnejkom illum għax dawn l-Eġizzjani li qed tarawhom bħalissa mintom se tarawhom iżjed. Mintom se tarawhom iżjed. Għandkom tkunu tafu li fil-Baħar l-Aħmar qed jinstabu karrijiet ma għadhomx jinarfu, però strutturi hekk li ovvjament huma il-roti u tal-karrijiet tal-Eġizzjani. Storja vera. Storja vera. Il-Mulej ingaġġana f'battalja. Fil-waqt li għandna slim miegħu, ingaġġana f'battalja kontra x-xitan, kontra l-prinċipati u s-setat bil-weda. Il-Mulej Alla taslim ma jdumx, ma jisħaq lil Satana taħt riġlejkom. Rumani 16. Ġifieri it-tmiem tal-battalja nafuha, però qegħdin f'battalja. Qegħdin f'battalja. Jahwe nissi. Meta l-Lut kienu għadhom kif ħarġin mill-Eġittu. Allura kellhom ħabtu wiċċhom mal-nies ta' Amalek. Illi dejjem kienu jaraw kif da. U Mose qabbat il-Ġoswe biex mu jitqabad kontra Amalek, Esodu 17, u fl-aħħar wara li jelbu lill-Amalek, il-Mulej qal il-Mose ikteb dan tifkira fi ktieb u daħlu f'widnejn Ġoswe għax jiena neqret għal kollox. Tifkiriet Amalek minn taħt is-sema. Mose benar tal din tinnotaw din il-prattika tal-Lut li fejn għandu din l-esperjenza jibnu artal. Jew semmu l-post, jew semmu l-artal. Mose ben artal u semmieħ Jahwe Nissi. Il-Mulej huwa l-istandard tagħna. L-istandard huwa dik il-ganfalun jew dik il-bandiera li l-armata kienu jitlu biha fil-dana u allura sakemm hemm dak l-istandard moll lil fuq qegħdin nirbħu. Qegħdin nirbħu. Il-Mulej huwa l-istandard tagħna, Jahwe Nissi. Għaliex qal dan għaliex il-Mulej ħalef li l-Mulej jitqabad ma' Amalek minn nisel għan nisel. U aħna wkoll qegħdin nitqabdu mal-għadu tagħna. it-tentatur, ix-xitan, d-dinja bit-tlellix u bil-seduzzjonijiet kollha tagħha. Irridu nitqabdu. Il-vittorja tagħna x'jagħtina Alla li huwa Jahwe Nissi. Għaliex fil-battalja? Għaliex Alla jridna li nitqabdu kontra l-ħażen. U mhux impattu l-ħażen bil-ħażen imma nelbu l-ħażen bit-tajjeb. Għaliex? Għax f'dal proċess Alla jqaddisna. Alla jqarribna lejh. Kif qal David, isem Jahwe huwa torri qawwi. Fi-waqt li qegħdin fil-battalja, tajjeb, kull darba rridu niftakru illi ir-refuġju, il-ken tagħna huwa Alla. Alla illi aktar ma niġru lejh, aktar ma neħbew fih, aktar ma nfittxuh, aktar qaddisna. Allura ripetutament issa din, fil-Levitku u fl-Esodu, Alla jitteskrivi lu nnifsu bħala Jahwe ma qaddaskem. Il-Mulej li qaddiskom, għal darbohra tixjibaħ, Jahwe ma qaddaskem. Il-Mulej li jisseparana lih innifsu, illi ħadna lih innifsu, illi fridna mill-ħażen u qed ħarriġna biex nipprattikaw
it-tajjeb. Jahwe ma kaddeskan. Ħanaqralkom silta waħda biss fil-Levitku 20 u vers 8 fejn jgħidilna. Għalhekk qazzu lilkom infuskom u kunu qaddisin għax jien Jahwe Alla tagħkom u tħarsu l-istatuti tiegħi u tagħmluhom jien Jahwe ma kaddeskan. Jien il-mulej illi nqaddiskom. Għandkom tkunu tafu illi prattikament Ġesu huwa l-qdussija tagħna quddiem Alla vera. Ġesu. B'offerta waħda għamel perfetti għal dejjem il-dawk li huma mqazza. Kif qaddisna Alla bid-demm imxerreq ta' Ġesu Kristu. Pietru jgħidha ċara u tont, Alla natfilhom qalbhom permezz tal-fidi. Tara l-kuntest sar il-fidi fi Kristu. Meta nafdaw fi Kristu, Alla ikun poġġiena fit-triq tal-qdussija. Illum aktar mill-sħuħija, mis-saħħa tar-ruħ tafu n-nixqa tifittxu. Well-being, wellness, li ma jkunux morda, li jkunu sbieħ, oxra ta' barra li jimportom. Ir-ruħ, għandi xi slim Alla, ijiex rib u intima Alla, dik ma jimportax, għax ma tidirx. Frattant Alla wkoll jinteressaħ iva mill-fejqan tagħna. Fejqan li hu beda biex ifejjaqna fil-vera bżonn tagħna. Fil-vera bżonn tagħna. Meta ħadulu l-paralitiku niżluh mis-saqaf, tajjeb, il-bżonn tiegħu kien evidenti. Kien mifluġ, ma kienx kapaċi jimxi. Ġesu beda biex fejjaqlu ruħu, dubjetak maħfura. Imbagħad fejjaqlu il-marda fiżika tiegħu. U l-istess ħaġa li qed jagħmel magħna l-koll. Alla fejjaqna fir-ruħ, għal-kem nubietna kienu xomor das l-iskalat ġabun bojt bħassilġ. Għal-tana jem natfa għoddim Alla. U għedna, mux bil-fors bid-dinja, għal-kem jatina sinjali tal-fejqan tijaw, meta nitolbuh, ġili fejjaqna, ġili leqa, għandu għan il-għala ifejjaq jew ma fejjaqx. Pero finalment il-weda tijaw li iva se jfejjaqna fl-axħar jum. Meta ġisem sejken tagħna jkun mqajjem il-mewt. Mqajjem il-mewt. Però Alla minn kmieni għarraf li hu nnifsu bħala Jahwe Nissi, skużawni, Jahwe Rafa. Jahwe Rafa, il-mulej, il-fejjieq tagħkom. Il-mulej illi ifejjaqna f'kull sens. Ejjew ma nifissawx fuq il-fejqan fiżiku. Il-fejqan fiżiku huwa ċert, daqskemm huwa ċert li bħalissa aħna ngawdu l-maħfra. U Alla kanċella d-dejn tagħna. Frattant Alla wkoll huwa Jahwe Rafa. Il-mulej li fejjaqna. Hekk qalilhom lill-poplu tiegħu jekk intom tobduni, ma nġibx fuqkom il-mart li intom rajtu fuq l-Eġizzjani, għax jien Jahwe Rafa. U finalment, it-tama ta' kull Kristjan hija illi finalment ikun fil-preżenza komfortabbli tal-Alla. Ezekiel għandu l-aħħar kapitli tiegħu tqal ħafna biex tifhimhom. Fejn qed jiddeskrivi tempju fit-dettall u mbagħad belt u mbagħad in-nies u l-qassisin u ċert li hemm ħafna simboliżmu, ċert li hemm ħafna għax u ċert ma tistax toħodha letteralment, però il-ktieb tiegħu jala d-dawra tal-belt, l-aħħar sentenza tal-ktieb tiegħu. Id-dawra tal-belt tkun 18,000 qasba u isem il-belt ikun millum il-qudiem il-mulejjem. Jew aħjar Jahwe Xamma. Il-mulejjem. Dinja it-tama, dinja x-xenqa li Alla poġġa f'qalbna. Illi qatt inkunu f'dik il-belt Ġerusalem tas-sema. Ġesu sejħilha d-dar tal-missier, illi fiha ħafna qmamar, sejjer ħejji post għalikom. F'hemmhekk hemm il-mulej. X'jagħmel il-ġenna? Il-ġenna il-preżenza glorjuża u komfortabbli tal-Alla għal mifdijin tiegħu. Alla li jinsab kullum kien, però fil-manifestazzjoni turija tal-glorja, tal-sbuħija, tal-ġmiel, tal-komfort, tal-ena, tal-feliċità li kapaċi fil-ġenna. U ċert illi Ezekiel hawnhekk jipponta l-ħarsa tagħna il-fuq
يهوه شما. بالرجون دافيد قال اسم يهوه هو طر قوي، الجوست يدخل يجري فيه وما يكسب الكان. يقارفتوا لله زوم سيح مياو تمور يمكن أكتر، تمور يمكن أكتر. زوم سيح مياو ايش عليه، ايش على الجلوريا تياو. سبيش بحال ما قال دافيد في الأخر حياته في التين كتب صمويل كابيتلو 22. دافيد قال للمولاي الكليم كله تدلانيا، قال له المولاي والبلاطة تياي والفورتيتسا تياي والهليس تياي الله تالبلاطة تياي فيه نستكانيين والتاركة تياي والآن تالسلفاتسيون تياي والتوري أولي تياي. السيفر التوري أولي تياي الكان تياي السلفاتور تياي أهل سنينت من الفيولنتي. إنساه المولاي اللي يستحق له يكون مفخر أكن يكون محلوس من لدوا كلها تياي. عليك البيبيا سيهلنا أكثر من كونكوستاتور، أكثر من ربيها برمساتك لهبنا. احنا الربيين عشان احنا ننسابوا فوق انها تبعنا. لما كنا نشوف نقرا كتاب الابوكاليسي وكنا نمشي قال له شو تقرا؟ قال له كتاب الابوكاليسي. قال له قد تفهموا؟ قال له مني فهم شيء. قال له تستطيع تفهمني؟ قال له نفهمك في سنتنسه واحده. متى تقرا الكتاب تفهم اللي قال له والربيه في الأخر من الآخر. ما مش تفهم أكثر. أيوة.